Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Muhaimin Real, artis yang viral gara-gara lagu yang belok kiri. Kita sih orang mikiri. Ini kan calon majikan bapak ini kan. Lamun arep rumah tangga bebeneran bapak ini kan. Aja nganti awan bengi keluyuran. Balik esuk cangkeme membu inuman. Alesane diajak batur melenggang. Papa ini kan calon majikan, papa ini kan. Pegat pisan sampean entok talak ya papa ini kan. Bulan rima bokatan uis kudune. Balen maning angger kaya sing dingin. Tetep bae gawe nyiksa ning batin. Kanggo Mbak Diana Formosa sing lagi ning Taiwan, sukses selalu Diana Formosa also. Bunda Huren terus. Narati pengen si bunuh diri, briwen keturunan kang ditinggal kari. Audi Marisa. Orang tahan yang gak penderitaan, dalang sampean selalu ugal-ugalan. Coba samari ngibunge lan ugal-ugalane. Inget nih keturunan anaknya wis gede-gede. Pegat pisah sampean entok kalake. Bulan rima bokatan wis kudune. Balen maning angger kaya sing dingin. Tetep bae gawe nyiksa ning batin. Bos wedus terus. Tobat. Bos wedus. Mau di Kalista, teteh mau di Kalista, teteh mau di. Bos wedus. Narati pengen si langsung sugi, priwen keturunan kang ditinggal kari. Bos wedus teteh ora tahan yang gak penderitaan, dalang bos wedus selalu ugal-ugalan. Coba kang mari nginunge lan ugal-ugalane. Inget ning keturunan bos wedus anaknya wis gede-gede. Lamun arep rumah tangga bebeneran, aja nganti awan bengi keluyuran. Balik esuk cangkeme mambu bledogan. Alesane diajak
ngajak rangda melekan. Mama ini kan pegat bisa mama ini kan sampean entok kalah ke mama ini kan bulan rima bokatan uwis kudune mama ini kan balen maning angger kaya sing dingin tetep bak gawe nyiksa ning batin. Mang Lempuyang luru bawang putih saya ucapkan terima kasih. Mang Lempuyang tuku udud ese kembali maning Kang MC. Lempuyang maning berarti kita balik.